Morning, Pierre. In tam chiu hama tu jing cho Joshua Van le Pandoja kong tlompal te analyze an tu mi ka hen sharing kan van tu lai e pan so tu hau si long kai ka ban tu hlana chi khat te Pandoja rak chimmi kha kan ban ngai tan halai. New names coming. Joshua is a nice surprise to everybody. He fights so good. He make a very good fight with the Bruno Bulldog, and maybe he's a next challenger for me. I have 23. I'm working in the restaurant, clean dishes. Look that. The guy have 23 gonna fight for the belt, for the world championship. I think this guy is gonna be my tough challenger, He's young, he's hungry. And he don't make wars like I did in the past, I make my 35 professional fights tonight, And that's a lot of wars I pass through, with a lot of very good fighters. And UFC give me this new guy. I think everybody wants to see the new normal rematch for me, And I want to fight with that guy too. I want that challenger, fight with a new blood, new kid, with a very hungry. I found a couple fights from Josh Ivan. He's doing an amazing job with Rei Tatsuda. He defended all the takedowns. He beat Bruno Bulldog in the last fight. And he got this opportunity to fight with the number 1 contender, Royval. He's doing an amazing job, Who can say that? And now I think that's my tough challenger, But Monday, I'm back to the gym. And my coach know that I'm not more champion of the world. I'm the challenger, And I know who's my opponent. And I know what I want. I want this belt again. Pandoja he zau tika hen ka uar ngai. Amui samjong ai do. Chon abia chimmi van zau tika hen ai humble ngai ti mi khelang. Ten ban lang tar tau sila. Se hena pan hi van zau a hen ampum ruwa zong ai tluk bak. An mui samjong he na lau pa. An style va ve. Paza va ve bak an se. Le tu tana hen tu zinga hen tlompal te. Hin ha pan hi an van thut ding mi kong he. Analyze an tu mi chungin khan. Van zau fiang tu nao si ti kha kan van som na. Aruang cha chu thana chen meni pa kiu te pon ha rak thong la kan rak zau le. Kay labang na cha boxing ai thok mi pa kiu te pon ha. An rak thok mi rak zau a khan. Voi ni voi thum na he ka zun chuak le ka zun na he ka zung. Chuti chen la ka van chim du mi cho kan ma chin mi phunin hi ban tok an van chuat te ka khan. Kan ngai chiu azau lai he kan ngai chiu kan tha zong he ther pa atu tan fight hi cho sung loi mi ase chu cha chen atu tana hen Joshua Van le Pandoja fight prediction analyze UFC 323 flyweight title December 6 Las Vegas ai thua dingan sa chang ngai ngai chin mi phun koram mi ni kan zau di lai ti zum na kanai kay labang cha tu he TV 8.5 screen in tu he zau kai tim la thar bak Joshua Van zau nak ding cha tin ka koi pa ni TV 6 point strong asmi TV kha zailo lungkling de lo la Joshua Van zau nak ding cha chen ti la TV ngan tak bak a chok la chu chen zau kan tim ve tu tan zar cha le zai ruanga da ma he kawan lang tar du ti se chon kalang tar du mi he apakhat na ka lai mi ni chon thil kha kan tan tika khan zai kan ti lai zai tin da experience la thil asining asi ti mi zau theng lo in khan kan tan mi sia khan chon kan tan mi po ni khan atai ko lai ti bantuk in khan tan thor in tan I chim rel kha kan mang chu cha chon vai khaban tu khan salo khan experience anei deu mi ni chon zai ban to pawa chon nak lai phim chon nak lai zonga se ral tuk nak zonga se experience anei deu mi cha anei deu mi kha an se pengko natin khaban tuk van ti tika khan boxing te pol UFC te pol fight te pol kha cho van chet van that zong kha chon pathian pi nak zong kha aital chi le
ama pa kha experience anei bak ti zong en khan chim thu ok khe athalo mi thil khe asave phone asana ten zo her mi cho zaitin da hi ban to iwok na ka ithot na ka ning changte in analyze an tu an zo ti meaning te khin tu tan cho kan naw pa Joshua Van Zong ai thok ding a sitika khan ma kha ning changdeu ten khan ama alle step by step process akal ning dan te khan zaitin da analyze an to la an chuan zaitin da media kip le ve MMA professional pol ni zaitin da an chuan ning dan ase chun news an thla na ka news kip ni khen an ban thla te ka khen zaitin da ami kip ni khen comment an pek ti mi pol te khe ma khe kan zo lai chu chunga ba pi mi cho kan zo ding mi cho tu ta na hen ama la ning changten zo ding a kavan itim mi cha pakhat na ka experience in kan zo lai chon apan hi na ka an ma fight experience ningen step by step ten an zo ningen khan grappling ti mi step in kan zo lai ani tlai ning dan chu kho chon striking a zaitin ti mi chu kho chon power a ti mi chu kho chon speed ran lo wa ti mi in an zo ning dan chu kho chon fight IQ kha arak ba pi tuk iwok dak te khan thajang la thiam na long salong khan thluak man thiam kha arak ba pi tuk chu kho chon thinlung leile zai kan ti lai durability sao thajang sao ngu nak ti mi te khe ma te khe rak ba pi tuk e khaban tuk a step te khan zo mi kha se chon kan thei ban tuk in nan zo chiu sia chon media nan zo chiu sia khan chon Joshua Van kha atan mi zong ni khen experience la sining ten ban zo te khan an tan nak te an chima Joshua Van cha honest ngai rising star ase ti ban tuk the next generation ase ti ban tuk in khan an van ti la awar mi ni khan chon a support mi ni khan chon an support ning te khan an ti ko la a cheu khat a support mi zong ne khan khat khan an ti ko na te khan a cheu khat ni chon pandoja chu experience a let in sang mi asi cha khan vai tu tan na han chon pandoja ni hen atai ko lai ti ban tuk chon a cheu khat ni chon atai lai lo an level hrim ai dang tuk an experience chon an kai ning dan hrim ai dang tuk ti mi kha se arwang cho pandoja cho voice hom thum le voinga ai thong e voinga asung mi zong khe zo tika azai thajang zai tluk inda afe ti mi a thajang zai tluk inda asau ti mi zo tika khen atu i voice hom thum la voinga ai thong nak a khen knock out in voi khat man asung bal lo ke decision making tu in khen taina adang kha o ama he sung nak an pek mi kha se chuban tuk in chen ke analyze an tu ning dan kha se le atu tan ka van chim ban tuk in khan te hen a step by step in kan ban zau lai pakhna chim ka du mi je se Joshua Van he zau langmang vela UFC alu hlan te akhan karak zau ban tuk he US rama chon karak kati ton mi cho pengnia ji a hen lai mi cho lai ramin avan chuak mi ko ram chuak thang mi kan sitika kan mindset a mi cho kan fa le he doctor e engineering e asalai ti bantuk mindset long te kha kan nei kha bantuk ru nak long te kha kan hmur kan tu lio nu le pa hmur ka chun a chuak khomi ka se US rama chan opportunity lane an ti bantuk in khan ma professional asami te ma ni ingai mi ihrin mi talent te kha imhan thiam asia khan chon minung chuana kha alam atam pi mi ase atu bantuk fight lay kap asi zonga volleyball basketball soccer lay si zonga hla lay asi zonga phun khabantuk te kan talent te khan man thiam asia khan chon minunga chu kho na hun ma rama kan na chu cha chen pengnya ji ti mi long in khan nu la pa ni khan fa la chunga khin thlok ron ding salawin hi ka fa ni hen zaida vai a interest mi si ti mi kha nu la pa ni hu thiam bak a ha cha la ya long wa interest lo mi minung kha
khatakhan ru'nak abi mi ru'nak in chalai izum ti in thongtlak bantuk in dictator bantuk Stalin nula pa jong khakan umton chamu kan I thei lo kan laka kha bantuk chalai I ase uin salo mil a cheibak lo mi jong ka he chetin kan phus chi na kha bantuk tika phala ranga khan until rit zai kan tilai arit chang until put arit chang kha bantuk khan si cha khan US rama chon zaida an interest me an hobby asiti mi kha phala ranga khan zo piak thiam kha ba pi ngai chuti chun sela Joshua Van jong he step karak zo tika hen hi kan naw pa he mi nuwa ai chwa kho mi se chon hi bantuk dir huna pengya hi le long ti bantuk salo in hi bantuka ai interest mi te ai vuak mi he ni khata me nu chwa kho ti a karu e chu cha chon chu hlan te UFC ai rak thong hlana hen interview he karak to bal la kai chu upa de he interview ka to na ten mino pol te ka ban zau na la ama he thang chho khomen ti a karu mi chu promote tu bantuk khanin khin keima dir hun chen kai ru ve e ma kha karak to ama long salo kan unaw pa pakhat deu gym le ya tu mi muscle art le ya tu mi pa kan unaw pa jong kha karak to ama jong kha body style bak mi se ma jong kha karak to bal le kan thei bantuk ken US ram ma chon US ram long salo valai chung ni interest I zo du ngai mi cho vuak he se lai tlanga chon vuak cho kan huat ngai ai vua mi khan chon zai kan tila anu min an thei ko na te khan kha vuak kha kan hu na ka khan atha lo mi hu khan kan hu na te in zai pau hi ama la ning changte rule discipline ning ten van tu a khan chon zo nuam tuk mi ke mai change he karam te pola atu liwa chon kan kharo ning te jong he ban tu kan step te in khen ang kan khen mi van lang tar ka du mi cho kha vuak atha lo kan ti mi jong kha he karam ram tha chon ning chang ten an van tu atika chon tangkam hu na ka atha bik mi zo anuam bik mi poisina khan ai rak chang chu dir huna chang kan naw pa heaven lute chutika ani he less than 4 month chunga hen batak te in zaikan tila adir mun ne avan kai mi ase arang tu khring ran chu cha chon rising star tia an pek e hi pandu ja zong ni kan avan ti mi cha hi tunai I bia van chimmi kha kan ngai asia khan chon ai humble ngai chon ani he tarify ai vuak chang mi asi tika kan theding mi chu Joshua Van he half khan long khe alam thluan asari pandu ja maya kan zo asia khan chon voihlei sari ai thong voin hi alus ma khase voin hi alus ko roda ka te ka khase half khan long kha ajani kha kal ri kan tila hi na pan hi kal laka compare na kan zo asia chon asana ten hi pani hin I now tat moti si chon a bit chim zo tika I now tat lo he is a hungry man ate new blood atila khaban chalan mi pau cho kadu mi se atila ma khan vai kha chalan mi kha I now tat baklo ma he fighting he kai ngai na tin belt lam tu cho vai klak than lai ti mi ka chim mi se chu kho chan avan thang that na pakhat te jong kha van zo tika hi pa he mi tha ami u alo se ti alang na cho ke chu kum kul logum thum song karak silewa khan chan this washer te na arak tu mi ka se van cha atuwa hi kum no te dir hun na hi bantuk in min thang mi fight champion te pol chu ding dir hun a phak mi he ti mi kha appreciate tu anak te jong kha avan chim chi hoi chu cha chan bia chim dan te he thiam ngai an mui sam zo a hen paza va ve bak an sala a hoda ai te lai ti mi he chim kho asalo van he cho kan thei bantuk en ti nak ama amoto ai tu anaka khan chan amoto vantitika a Facebook kan zo sia khan chan the fearless van ai ti la ti nak ngai lo mi ti mi khase confident anei mi le ti nak angai lo mi ya ai rut mi pa se chan zai bantuk in challenge o mi pau kha shiel lo in ton ai ti mi pa se le kan unaw pa he lai pa chan vai ti nak ngai bak lo mi paral tha tak asale tu tana step by step in kan van zo na lai
ลายมีนี่ปะเทียนนี่ปีก็ลายที่ลองสงค่าซามอคัตคันกันชิมเสียคันจน experience ใจดาสิที่มีค่ะทิลกันหนึ่งเตค่ะเจ้าเป็นค่ะหาวและกำคัดเลยปันดูจ้าจงจะครีฟ้าเสวครีฟ้าสิเวติกาปะเทียนจะไทยดันนักในเล่าใจเล่าละกันมาลายมีกันสิรงากันมาลายมีกันสิรงาโจชัววันตูเฮปะเทียนเนี่ยปีลาละที่อาคันปันดูจ้าค่ะปะเทียนเนี่ยปีเราดิ้งบรรทุกค่ะอโลจังไลจุจ้าจนขับบรรทุกอินคันตัวกเล่าคันใจตินดาอสินิงตีนคันอสิที่มีคันกันวันเจ้าหน้าไหลexperience level ไหลเห็นเอกาเห็นmedia poll MMA poll ni vai an van zo ning chui an thlai ning dan te kan zo sia chan experience level la Alexandra Pandoja he zaitin dan hu ti sia chan pakhat na ka ani cho former long time champion ase atu he Joshua Van he hin asia chan avoi nga nak defend ai tu nak sa changlai chu kho chan atu tan ni title fight a chun wrong nga asalai wrong nga chu avan saw de chang tha jong saw de a haw mak ka se kha level la khan pandu ja ka chu voinga defend na kha ai thua chang mi kha sitika kha ban tuk te zonga khan experience na khan avan anvan zo mi kha se le kha khan much more experience anei deu ti mi kha experience apakhat na ase chokho chon ani kha zeigan tilai o atu kan chimban tu khan title defend a khan ilai opponent a khan fight wrong I fight chang mi se chon kha I fight na ka khan zeigan tilai fight IQ IQ kha asang ti se IQ sang I fight na ka khan zaitin da kwat kalak la zaitin da grab ka tu alai zaitin da scramble ka tu alai ti bantuk zaitin da check down ka tu alai ti bantuk kha bantu achan la asining te kha accurately in khan zo athiam kha zona khan panduja he experience aya in khan zaikan tila IQ atha ti se ma cha chu experience ni atlim chang ti mi kha se minung tampi ni comment an pek mi ya thil o mi chu van he arang speed atha ti mi kha se asana ten khaban tuk level a khan atu fight wrong fight te pona chan I fight bal ri lo mi kha se chutik a tha jang jong ni a pha zo lai mo thailo se akal lak a khan knock out te pol pakhat la pakha ane tu lo sia khan chan ruading mi cha fight wrong tiang jong kha a tha jang ni a phan lai mo ti mi kha I fight bal ri lo tika khan kha zon te a khan a tha jang jong ni a phan lai mo ti mi kha an tuak pandu ja kha cho voinga tiang kha ai vu mi asi chang tika khan asining khan thei chang kha vai experience ayan khan ta mi ase le Joshua Van an zo na khan chon Joshua Van kha cho newer to height level UFC competition ti mi kha ase le se zeigan tilai athan chho ning dan kha arang tuk ti mi kha asa phone chon IQ leya hin ani kha cho a improve chu ma liu mi kha se asana te in khaban duk fight leya khan zeigan tila athan chho ning dan kha Joshua Van arang tuk ve ti kha an hu mi kha se le hi zona experience zona hen a how da experience atha deu ti mi kha an van zo ti ka khan apakhat nak experience level la khan pandoja kha experience atha deu ti kha analyze an van tu aning kha se le apan hi na ka kan zo sia khan chan grappling ti mi ground game khan kan zo a khan chan zeigan tilai heti ane swal ane pai ane tlai mi te pola khan kan zo asia khan chan pandoja kha cha I vok na a khan zok tika khan vai one of the best grappler ti a khan an ru mi kha ase ani kha cha khabat tuk le ya khan flyweight division level a khan chan special bak ase ti ya azo tu me pi an sia chakho chon khaban tuk lein MMA lei dirhmun in se khaban tuk lei
zai kan ti lai azau thiam mi minung na ni an zau na ka khan hi pa he chu pamen lo se he ban tuk lai a chun tia khan an ro mi kha se chu ko chun grong level hrim hrim a khan chun very dangerous man tia an ro mi bak se dangerous man chun zai kan ti lai a thiam tuk mi pakhat hoi chu kan van ane vuak tika khan kan van zau thiam deuh na kha ding cha khan ka van lang tar mi kha se la kha grappling deer hmuna khan zaitin da alak kho te lai ti mi kha van zau hawe strong back tech and chalk and scrambling ti mi kha se scrambling ti mi cho ane vuak liwa hi ban tu hi ti ane vuak liwa zai kan ti lai khatta lei hi ti hin click zam le zai lo akwat sui le khaban tu te kha chu kho chang khaban tu te khan tu an khan pressure kha pek I opponent asami kha an tha batter le an tha van batter le hitin van thlen khaban tu chu kho chan nu lei in khan lak le teng le honga re ti mi kha mak kha thiam mak mi kha ase le Joshua Van hi zona hen zaitin dan hu ti sia chan solid defensive grappling ti se le ani hi zona han defensive play kha ase defensive play deu in khan ase ti mi kham hu mi kha se sanatan scrabbling la ya khan chun he ban do vikvak ti mi la ya khan chan athave asanaten an ti mi chu hi zona Joshua Van an zau te khan not elite zai kan tila tukpi in khan chan elite bantuk in khan chan asari tak lo ti mi kha professional pol ni analyze an tu ning an zau na ka khan ve tungta chat an tu ning dan kha se ani jo world class grappler khan zai kan tila still developing fighter team khan an ru mi ase le ma chu adik mi se chu arwang chu Joshua Van chu kam khat le pathian ni adot le vivuk atila chikhat lo te ya title bak kha Ivan Chu chu mi minung kha sa chu mo la arang tuk chu cha chen a cheu khat ni chen he ban tuk title van izelo nak dinga khan chen arang tuk le hi competition van zelo nak dinga han chen adir mun ni phan ri lo tin khen me pi zong ni khan an hu ning la comment an pek cheu ning dan kha ase le chokho chon Joshua Van ni hen khaban tuk fight nak ding cha khan khaban tuk fight I tei nak ding cha khan kha grappling kha ani ni khan chon ai ku lo ti mi kha mak kha an hu ning dan kha se chu cha chon grappling dir mun zonga hen van zau te ka hen hi ka zona khan big advantage pandu ja he ase ti mi kha ase chem le striking a hen striking thong lai kama hen zaitin da an zau ti sia khan chan Joshua Van cho boxing a thiam le chu cha chon hi zona hen Joshua Van he tha deuh tin khan an hu mi ka se ani cho arang sharp boxing base striker ase kan hulai tana atu I zai kan tilai boxing thok nak ban tu hi ti an thong I a number ideal mi khe nan thei cheu lai cha te zo test ka du ngai ve na ten zai luk da ka speed sina ti mi khamo van test ka du ngai ve na ten kha ban tu kha in Indiana rang zo ko lai sina ten batak ten khan ka van kol lo cha khana se test cha ka du ngai ve kal pa na khen hu ning la ka test bak lai ka ti mi se ma khan Joshua Van ni a test mi kha zo tika khan a video te zong kha ka van hu ti lo la se ban lang tar ka du ngai na ten kha test mi a khan number kha zariat la som nga something a phan ro da ka ti le khi an test mi khe van zau tika khen a sining tak cha a number ning ten khen an zau la kha zariat la som nga rong avan sia khan chan boxing level ase ti ban tuk khe se a speed kha ve a power force kha achak tinak kha se kha ban to za sari tangte pona sia chan a power a thong lo ti ban tuk kha sala
detail ten chun kha akwat ten an lang tar mi kha chaka van fiang ti lo la kha zoni Joshua van ni athong mi kha kan zo te ka zaida city sia chun aleti kha arak pin ngai arong chu khaban duk pol khanan zo cheu lai ke jong ka zo mit lien pa pi zong ni an thong a khan kha Joshua van ni boxing level ting speed force a lot mi tiang kha marang pol pumro tha exercise tu mi pol kha pol zong ni khan kha level kha apha lo mi tampin le chu cha chen alati zong he atha ngai ko tin hen kamhu mi se chon ani he good combination ti zong an mu timing and accuracy chon khaban to ai thok na mi avan hlen nak na la thok apek ning dan na khaban tuk te pola khan ve a timing kha adik ngai ti a khan an mu chon ani chon mino asit bantuk en khan a speed se attack vak arang le chu cha chon ve hi badu striking la ya khan chon overall in vanzo tika khan pando jana kan hen ve atha deu ti mi khan mi kha se le pandoja hi zona hen an hmu ning dan kha cha ani kha cha vuak la ya a pressure pek kha athiam chon athong mi pin hi pa he alati thangai ruwa le atu kha khaban tu test nak te kha ka ban chim asana tin analyze an tu anak van zau te ka hen pandoja he alati apin deu ti mi kha an lang tar mi se alati pin deu be technique am han dal zong atha chon pressure pek dan athiam distant and enter grappling ania vuak tika alhat deu nak zon te hi ten van chu kho chon vuk ti van nam khaban tuk pol dir mun te kha van thiam le asana ten striking zona hin chun an ban tuak tika hen Joshua van he ata chet zekan tilai atha jang adir mun atha deu ti mi kha an hmu ning ase le apali nak a power lay a hen an van zau than tika physical lane se physical lay zong an khan an van zau tika khan zekan tila pandoja he physical lay tha tharshi atha chon pressure apek na tika khen hitite pol mi anavan thong te pol hitite pol aniku te pol a khen le mi anenam te pol a khen kheban tuka khen vai ani ke heavy pressure anei ti se la khaban to ane kula tuk matak te te ane sul nak kheban tuk khe bapi ngai mi cho opponent asami pol kha an tha an bat tar na an thalan than hetin an eng te ka an than chua le lo khaban tuk te jong kha IQ ti mi kha se zetin da hi ka vuak mi pa he tha ka bat tar lai ti mi ban tuk kha ase chu cha chon khaban tuk le ya khan tha timi kha se heavy pressure anei timi kha se le ami thong dan asia zekan tilai mi tlai dan asia power le kap in kan zo sia khan chen ma kha pandoja kha thangai ti kan hu chon van kha cho kan chim bantuk en khan ani kha cho arang powerful ngai mi naturally powerful ngai mi mino aseve tin kan an hu le chon kam khat le ya hi ka zon te analyze an tu anak te ya hen be pi mi cho nai tan ni an thok na ka khan roval he an thok na khan rong thum na ka khan chon ke voi khat avan thong le dong na khan chon atlu mi kha thulak kan thong mi kha kan hu le sanaten hi na pan hi compare in an ban zau tika khan then ni hin chon alati he arang asana tin khan leti voi khat thong in one shot in tlulak in mi athut e cho atlom ri ti mi khan hu mi kha se ani lam tu kha cha victim khan rang ta tak an khan thut khata khan ama opponent pol kha ke ma tampi mu ding in le khata khan an tha zang der ding in khan atu na sanatam voi khat one shot in khan chon chatluk pi in pandoja he hen van zau tika hen and power compare to tika hi zona han advantage de mi cha pandoja he advantage de ri thiam tin khan analyze an tu ning dan ase hina pan hi kal laka he
jan speed lei kap a khan chen kan zo sia khan chen se Joshua Van ka che minno ase arang chen reaction atu ning dan atha chen a speed atha chu kho chen a speed aran tika khan mi ni tlai te pol an tim tik zonga khan opposition kha khen in kha bantuk in khan ke a shield khoti kha se chu cha chen tu tan i fai nak ding cha khan kha akwat kha amhan thiam ngai kha a haw mi kha se pandoja ni atlai kho lo nak ding in khan vik vak ti in khan avan man thiam kha a haw ngai mi kha se le hi zona hen ti anung mi cha hina pani he knock out in round 3 hlan te pola ani thut kho lo sia khan chen wrong fight yang rong sang na an van phak a khan chen hi ka zona analyze an ban tu an ka khan ti anung chang mi cha pandoja kha cha atha jang kha asaw chang atha saw ti kha thei che mi se i van kha zaituk an da atha saw ti mi kha aton ba ri lo mi si cha khan me pi zong ni an theilo ruadam sa so long khan chen anga alowe practical and thil achang chang mi tu in khan zau asi tika pandoja cha aton chang voinga tiang fai rong ai thua chang atha saw ti mian thei chang chu cha chen hi ka zona hen anti mi cha khaban tuk tlai le ngem te pola khan a hrial kho chul han ai thok nak te pola a hrial kho la vik vak tin a hrial kho sena ten atu tana chen ronga I thok ding a si tik a ronga tianga khan khaban tuk kha vik vak ti in a hrial kho ti lo sula sia khan chen ti mi kha asa chang kha ka zona khan speed level la khan speed level la khan a thok le zai lo mi nak en khan akwat te hi ka zona an ti piak mi cho hi ka zona han van ni hen hi dir hmuna hen atha saw lo sula sia khan chen vik vak ti in khan pandoja ni khan a IQ man in khan pressure avan pek velai zeti ka da tlai rem lai ti mi kha avan ngiat chang lai a phiang mi cho wronga nak lai tua khan pandoja ni khan khaban tuk le khan batak deu ten khan a focus te lai ti mi kha a phiang van a tha bat chang hunga ti ban tuk kha ai bo te ding mi kha phiang le a sham thok le zonga ati kho ko a chei deu suala sia khan chan sanata an tluk deu mi sia khan chan adok nak le ma kha kalpi te lai ti mi kha phiang mi se e khadir huna van kha atha saw lo si e vik vak tin a shong kho ti lo suala sia khan chan kha ka zona khan zaigan ti lai pandoja ni khan vai atlai kho te lai ti mi kha an ru le vai kha akwat zon te kha an phan piak chan mi kha se le Joshua Van kha cho lending leya khan lender counter leya khan se jeb leya khan se ani ka cho great person anti ko le he speed dirm huna hen zaitluk da ran lo ti mi a hen pandoja kan zo ves cham pandoja zong kha arang tuk ve ko asana te in van tluk in hen arang lo ti kha se ani kha cho ai ngat deu mi kha cho mi kha pressure va pek deu kha se pressure va pek deu kha se pressure pek ti cho atu kan chem da khan akwat kha phun a kutum in ma asia ma atu bantuk in tlai lakhi zongan khan se mi thawa batter chen zeimo chana khan chan ke an malan ma kha an kup zailo khabantuk khan thet nin khan an tha jang kai tin ane kual nak an khan thawa diktar ti bantuk khabantuk leya khan pandoja kha cho vai zaigan tilai ai ngat deu rely atu adeu speed level la khan chu cha chen hi speed level a hen zau tika hen van he advantage deu atha deu ti mi kha speed level la khan jan hu na ten am phan mi cho tu ka chim mi ka se speed level zonga ronga tianga khan a speed level kha amang kholai mo ti mi kha se cho keima zong ne ronga ani thut ding a si ronga hen hi zon te he ka phan piak mi se ruang cho asham thok le khi cho ama zong ai ra ring vela e shong kho tok cho shong te ko lai le ronga tiang a khan zaitluk da tha saw na ti mi he thei asilo cha khan ka zon te kha phan piak cham mi kha ase keima zong ni ka zon te analyze an to mi ka ban zau tika khan
o ani he ronga ai thok ri lo ruanga zeda lo lai ti mi kha thei bak lo mi si ronga chuka zon te cha ka phan piak chem kha ka zon te kana tha bas asia khan chen pandoja kha cha nu lei in van tlei I van ngep la chok te pol khaban tu kha thiam cha khan khatak kwat in khan adong na ka khan amhan kho mi kha se fight IQ le fight IQ le ya hen kan van zau se chan step paruk na kha IQ man kha arak ba pi tok iwok na ka khan ran le khati thakvak that cha so le zai kan ti lai vatlai khi timi pol long kha iwok na ka khan arak salo e kha ne wok te ka khan zaitin da mi ka tha bat tal lai zaitin da kai chong lai zaitika da hi akot te kam han lai ti ban tok pol vial te zong kha ve IQ kam han a haw le kha IQ kha ane wok hlan zonga khan chitin ko umlai ti khan ti ko na te khan battle grong an phak tak tak tik a ma kha ai ruaning bantuk in thil avan chan lo tika khan kha zona khan IQ kha rang deuh in hitin ningin kaitin ningin asilo tika atu step man lo tika hiti deuh in ka step ka thlen haw ti bantuk kha IQ kha rang ta tak in khan bai man thiam kha haw kha strategy ka man thiam a haw hi zona khan pandoja kha cha long fight I fight me se wrong fight yang I fight me se som thum nga tiang opponent I fight chang mi zong asitika khan kha experience ni khan fight IQ strategy man ning dan kha tam tuk te khal nak rak pek chang le fight IQ le ya khan asmat deuh tuk ti mi kha anti mi kha ase le chu ronga chon IQ le ya khan kan zo asia chon pandoja kha khaban do IQ le ya khan amhan thiam ronga khan mi pakhat khat ni hiten strike boxing in khan an thut la kutum te polin khan an zuan tho la zailo lewa khan ama ni khan mi kha hitim vazuan tho rolo pin vazuan tho an tai te pol ma vatlai ti bantu ngang grappling kha ma kha amhan ton then theunak kha se chu cha chon ni hin ni tianga champion alak na kha akwat kha se championship level asinak cho kha akwat te kha se timi te kha se cho jong cho je kan ti lai naw pa Joshua Van ni khan thei tuk chang mi kha se la thei tuk chang mi kha sa ko na te khan aba pi mi cho adong thiang atha zang he khan lai ma khan lai lo timi kha se la van ka cho fight IQ lai strategy le kan zo sia khan chon improving fast ti kha se ani ka cho I improve cho ma liu te kha se anau ri kan ti lai cho la zaima chana hin chon van kha I thok ning dan kha an zo te ka khan zai kan ti lai boxing level UFC fight level la khan ama la akwat la sining te in khan amhang lem lo timi kha sometime he is not realize ante ma kha se azai zon te da timi te kha cho kan ma pol ni chang kan patlai thiam lo asana ten athiam ni professional azau thiam mi ni khan chen chuka zon te a chen ama la sining te in khan akwat te kha khen her na ka se van tu to her na ka se khaban tuk zon te a khan tlompal te ama le UFC fighting ten khan a rely lo na ka te ti mi te khe anhu mi kha se chucha chon hi ka zon fight IQ te po zong an ban zau than te ka khan pandoja ni khen advantage tam deuh anei ti mi kan hu mi ka se le thin lung lei lung thon nak zong in se thala zang zong an se vai durability ti mi intuar kho nak tha zang saw nak ti mi a hen van zau te kan atu tiang ane thut nak a khan chan van zong ai thut naka rong thum tiang se pandoja zong se ai thut nak papo a khan zau te ka khan athaf va ve mi an se tin khan hu mi cho an se le tu ta na hen van ni hen zaituk an da me pi surprise an kan tu kho lai ti mi kha me pi ni an chon ngai mi ase chu cha chon ani ngai voi nga tiang rong nga tiang ai thong bal ri lo mi asana ten an hu
chu hlan ai rak thok nak zau tika khan an ur ngai mi no te ni hitluk e vai akal hlan ning athat ning la improve ning aran ning la timi bantuk khan zau tika khan vai hi zon zonga hin an tha ve ko an tha jang he ni hin ni tiang ane vuak nak zau tika hen an thap ve ko timi kha thu kho ase le hi zona chan an tha ve an thin lung zong vai zai kan tila athom ve miti nak lo an khal lo hui ko lai hol kan chim sia khan chan thin lung an hui sen ba ve kan tilai cha ma kha an se le hi zona hin na te in atu kan chim bantuk en khan pandoja ka cha mu ton chang mi ka si cha khan pandoja ni hin tlompal ti in khan thajang saw le ya se lungthin le thon le se hi zonga hen pandoja kha tlompal te slightly in khan ve advantage nei deu ti mi kha anhu mi kha ase le chu cha chon hi ara lai mi ivuk nak ding cha hen tha ten an van zau tika an talent an sining an strike an specialist an sinak zon te kha van zau tika khan zai zon da an that nak te tia khan kan van zau sia khan chon ani van kha kan van zau ma si cha ani cha arang chon clean ani cha boxing ai thok na khan a clean a thiang hlim tuk timi ka se chon striking leya khan pandoja nak an alet in a technique atha deu timi ka se le good cardio sa phone chon mino speed advantage ase ma cha Joshua Van that deu nak le pandoja athat deu nak kan zo asia khan chon ani cha grappling a atha chon ani cha tha la zang le ya hen an zo tika hen Joshua Van na kan hen atha zang he achak deu ti mi kha an proof an lang tar mi kha se chon experience atha deu experience chon submission ani cha elite ase chon high IQ anai ti mi kha ase le hi ka zona hen abapi mi cha dok na ka zaida city sia chon hi vuak na ka hen UFC te pol cho kan zo la kan thai ban to kan zai thuki athiam ti mi zong hete hen an kun le ten an van thua la ru lo pi zong ami mi pa ni khan e ka hro ran ban thok asia khan chen asum deng chang ro asum chang la ti mi pa zong ni ami suala khan chen khapa kha opponent pa kha thlu le khaban to khan tei kha asako chu cha chen hi konga hen chim kho asalo na ti in an ma le technique an thiam ning experience IQ striking power ti bantuk thajang sawlo ti bantuk vial te kha aning changten an zau te ka khanchon adok na ke a phi che pandoja he alala deu ti mi kha professional pol mu ning ase e online media thil azau thiam mi phundang pol ni khanchon ningla changten azau mi ni khanchon khataning te khan an zau mi kha asave na ten kan chem to kan khan chim kho asalo arwang cho hidir mun zonga abapi than mi cho zaida city sia chon van ni hen dir buti in hen a piak kho lang mang asia khan chon van ni atai kho ti mi kha alala chon asana ten van ni hin dir bu salawin khan gronga ithut ningdan bantuk in khan second tila ai kham kho lo e pandoja ne ground level in khan akalpi kho asia khan chon hidir huna hen chon pandoja ni khan atai lai timi kha se le mepi ni second tila vote an to ningdan percentage an lak ningdan ke kan zau tika pandoja he 60% rong ase le van he 40% rong ase le valai chung mapi ni an zau na ka chon ama le thil kal ning dan te atu I ka van chimmi ning te in zau ning dan te in khan chan ama le technical kal ning dan te in khan an zau te ka khan chan pandoja ni khan atai lai ti mi kha mepi ni khan man ning dan ase le sana ten chim kho asalo atu kan chimmi ka se vuk vak tin khan mi suala khan chan itei kho kha asako chon ani thut tak tik zonga
รองทุมนาเตียงซงะJoshua Van kha alet in atha de khomi zong kha se ruang che hipanak an hin keini chun hipanak an hin rovel he ane thong mi kha kati piak deu rovel kha akut zong asaw kha khasi tika khan chan ru lo pin khan he kan hin ane thong choma le he rong rang khan ru lo pin khan avan kui lang mang kha akui mi kha voi thum rong rang kha akut kha apek la thut la kha khan mi sual se la belo de kha salai ka ti mi se ma kha khai phet kho peng le akut saw de mi kha che ti in rak nung deu le khapa kha kati piak deu kai che sana de anni pani che ane king khang tuk la Joshua Van kha che zaikan tila tha jang that liu te se avik vak that liu te se ma rong kan ke ni chen kha royal na kan khan hipa he ka zau tika hen kangam piak deu ka zau tik zonga hen ka thadam deu men lai ti khe ke che ka ruat kha rovel ha ne thong liu ka che ka ti piak deu ngai le ka hen Joshua Van ni zan ti ni te ya khan ama profile page a tar mi kha che kha December ne ruk Saturday che ka fight se chang lai ate nu le pa u le naw tha cham na gen kan bom ri ko lo Saturday kan etong than ten halai ti kha kai lom ti mi kha biang kan cha mi se le chu cha chun thil a mi che kai mani ka hmu ning dan thil a mi che khri fa kan se la tha kan cham piak la le ti kha alam pakhat che se le khatalai kapsalon khan vai pathian ne pi la la tai ko lai ti long khan zongan khan van ruat thulo ding khen tlompa te van ruat deu dinga khan kadu mi arwal chu kan chim ban tu khan pandu ja zong khri fa sa ve pathian ni ama kha kal tak thlai lo le pathian ni rak pi ruanga ni tianga defend tiang kha voili tiang defend kho mi kha se Ashamma thok e atei mi pa kha amin kha Maruko ti ma se Brandon Maruko ti ma se mak 2023 a artei kha kho khan defend atu ala atu he Joshua Van avoi nga nak defend ai tu nak salai chimdu mi che rong nga ti hatlo defend kho mi kha pathian ne pi ve mi minung asi ronga khan ase chu cha chon ke chu hi ka zona hen te hin karwat ka Facebook zonga khan ka he deal mi chu zaida si ti sia chan Joshua Van he menau te se kan mi phun about chan mi se ni chana chan ko ram mi pi zone an ban thei an ur tha jang an pek valei pi ni tha jang an pek menau te asi ti ka hen hi ban to menau te ni khen champion van lak se ti mi khe adu sak pek tu khe an rak tam tuk ve ka se kan ma chim ni phun ni chan zakhat kan du piak khri fa kan se tika kan du piak chin le ani zong menau asi tika hen atha jang longin ka tai ti mi he ava atutan ithok nak han atai suala khan chon ka tha jang lon ka tai ti mi in khen ai ru sul lai ti mi zong kha phan minau cha ruang cha valei chunga ram shrui tu me fim malama phol hot na an nei tika pathian ne zitin da thak ton na ti mi kha skill le zong se biblical le zong se tampi kan hu mi experience se Joshua Van cho kan thai ban to ken minau te se la chin mi phun ko ram cho valei chunga si fak cham mi ram ase chulaka chin mi phun chin ram cha fat mi le asi fak cham mi ram kan se na tem pathian ni thim mi phun kan si cha hen tu tan na hen keima ka hmu ning cho hitluk e ram asi fak mi te kha US ram kam van phan US ram kam van phan tika atu badu UFC fight nak level la hen alam te ai van hmu mi te po te zong he ban zot te pathian ni lam hmu sak mi sitin kan kam karwa kan chin mi phun he pathian ni thim mi phun khri fa valei chung rama si fak big mi kan se chutik pathian ni mi athim mi na he angkan dot chiu ko na te in mi phun pakhat cha a khen minung pakhat te khe ama sumpar nak athil ti kho nak lak nak ding cha khen athim ton na ti mi kha kan hmu mi ase Bible cha chunga kan zo sia khan chan foi na kan
Moses te po asia Joshua te po jong an sia an mi phun thrui tu dinga minung pakhat te ka thim ton na chu sumpar na athil ti kho na pathian he van la valai sar tu pathian ase ti mi lang kho nak ding cha khan pathian ni asar mi minung lila hang in khan asina kha ai lang ton ma cha se chu cha chang kan ni chin mi phun asi phak cham mi ram asi phak cham mi phun he nihin US ram kan van phak te ka Joshua van he kan ma mi phun dir mun ai o in hen pathian ni ang kan umpi zia pathian kan chunga alung dong lo zia Bible ne ti ban to ken I will never forsake you and leave you ati bantuk in khan don't be afraid tia Bible ni ang kan ti bantuk in khan nihin ni chana pathian ni ang kan umpi zia he le protect ang kan to zia ang kan to zia he mepi ni kan mepi chunga avalang lo mana hen hi si fak big mi ram valai chung pimpi ni van thai ding dir mun in hen asi kho nak ding cha hen Joshua van he pathian ni ang kan thim piak mi ase tin khen keimani chun khakha kamhu chucha chun hi kamhu ning khe ivan dang tia karu mi cho Joshua van pathian ni umpi ko se ti badon thla kan cham piak lai ti mi long in khen asia kan jan taina avmu ti ka o Joshua van pathian ni umpi athiam ronga taina amhu ti mi le kan mi phun pi I O in pathian ni hi minung pakhat te he athim le hi valai pumpi chunga valai pumpi ni thei dingin ama hang kan thim piak ti mi khe aidang ma cha kan mi pi ni kan van thei thiam dinga khan ka du le chu cha chon Joshua van ni hi diram hun tiang amhu mi he pathian ni ama lo salon chin mi phun ang kan choi sang chu cha atu bantuk fight level avan phak tek zonga hen pathian ni hen pando ja zong kha khri fa save ko na te in an ma personal pumpak dir hun long salawin ke cho kan chin mi phun he pathian ni ang kan umpi nak lang tar nak ding cha a ang kan dot nak lang tar nak ding cha a mi phun fa te se fak ram te ram valai chung ni thei lo mi ram raksam han se lo ma cha ama thong te in hen valai pi ni thei nak ding cha a ma kha pathian ni ang kan thim piak ti mi te khan ke chu ka chuat ning dan ase le ma cha Joshua van zong ne chu dir mun kharu nak anjan ai ro kho kha kadu piak mi ase ma cha tu jinga vai Joshua van le pando ja ra lai mi fight na kong happy paren tu chu kan mi phun bak ni sang big mi fight fly wa ya champion ai fight ding dir mun kan si chang cha khan chu bantuk fight chu zaitin te da anzau ti mi te kha detail de un khan kan van thai nak ding cha khan kan share min ha se chu hlana chen fight boxing sia UFC sia MMA ene fight mi kha kan zau na e ma cha rang de wa tha de he ti sa so deu lon khan kan zau e zapi zara cha azau thiam de mini o ani he chu bandu akwat cha thiam ti bandu kha se saman sa la hi bandu fight a experience power chen thazang saunak ti bandu kha bandu phun striking leya se grappling leya se kha bandu phun step by step te ten jitin na anzau ti mi kha Joshua van hi bandu dir mun avan phak te ka chun mai leya chu bantuk level en kan van zau thiam nak ding cha khan tu tana hen kan man shop mi na se ngai tu nan di lak chunga kalom Joshua van ni te nak hu ram ko se kan mi phun pathian ni kan choi san na alak tar na mel chut na se ram ko se ti mi kha ka thacham na ase thacham na ang kan cha bantuk te in hen ama pumpak cha zonga se kan mi phun pathian ni ang kan choi san na asina kha kha kan cham na lai kha kan cham na lai kan mi phun cha se ama cha se ma chu kan van shop du ve min ha se thank you kan tong than ten ha lai neruk nia zo chiu ten ha se December 6